Damere teo kalamo, damere baro bella yo, damere baro bella yo, caramera teo, tana kira kura tiriyo, kira kurini, tana kira kura diriba, ni teo kalamo, damere baro bella yo, damere teo bella yo, ni baro bella yo, damere teo. Okay, ket ma jwi unu ng'eyo ka en ni tar polo wan obiro chi adek mano fony mano wanene opor pelo da oroto yabo wan machalo wan lep wan moti bulo mo pari ne wagwara ga chiel manen oroto wakelo lok ma fonyo wan da ma oroto nya de bo wan chuli ken ping wek lepo bene obeti wi yamo kamo ken malubu ket fony mo ken now penero matin ni kirneno kere ka en ne Nino me kwero yorokom man in the World Health Organizations, man in the Kaidwa, can where Jumana Loma Yorkom, we love along, Dul Mogo Argachel, Michelle Jumana Loma Yorkom. Konotine watike panelist is studio ka ene magana again give me wa phone matie kitamati ien mati wa bana pe in tech pe wan ka ene ne nature tamame kenyo ke mete wa lock material madag lock me your comment pen ene teach pa ien ba teach pa ande pe teach pa wan duju pinian matin kono ka che ner mod bana no nieno me idi dano te kai kwe ma tech machala idi te ya mo ramo ken ping per tekne wa bino uno wa nero ngo matie machalo chilamti ner ker manero kwe ma mega word ma be wa wani ape idi lon idi mana chele mabarak something like that let it tell one petim again panelist here ka studio ka en again ke bino ka en mo ko ka jolo uno ko duju anero mami tie ka en mama fo enen lady grace o fo bino mate Mzee Paul Kalama wa foi Dr. Caesar Chae wa foi bir matelo mero bina tima ke omera Fred ngomukwe man parolis matie opinion matie nende o tujo diji kila mera chiel tika en puro kan wa o ka bino ga binera ma en lura mo en tie ben studio ka en but for one particular en o tujo en o foi bir mate jolo uno ma yum matin tietin Idi take a warning or boruka and your kong put pay about the you mati anga you get a motia can you pick way and getting a you give motia but in meti one ka you give an a bully where you like a chilka and Pakakon marni now doctor where a cat screen of bedkir and your dong a kelo inati bin marka con conke you matitin doctor ke kwe pin nano pa World Health Organization ma bere cheng chapier mo karo wata mo wanta po lo po wara mo ling ko dong kun en yup lo bulong tan o to ke tin cha de wa kele wono wa neno wono da wat bida wa nero ket ma tim bo rai pa je pucho nyo ket mo tim ke kar ngech doctor mo ko ajole mate yup pin yan wal World Health Organization ne ko nyo ka kenyo doctor ajole mate foi the twelve foi a panelist do kida foi do wang matiga winyi batin I want no care ni tin wa kwe ni no makinwale yeah World Health Organization ma de dan ni utime in indo pero me de ngwen ma el faciel mi ngwen ki piera ngwen we bor sidong World Health Organization dong ute gidong mo ngale dong Ramadong Pierre Biru we are bichiel dong do take dong o do dong muse o dong and I mean what you need kawanel tell routine no ngad ma mo rom wai la bil tin kai en obedungo ka cho ka magelone United Nation en obed tell la tin kai ma end up kinwale e mwara Pierre elebetiel ki mi ngwen ki Pierre ngwen we beach inge mwa dere dokinyalo World Health Organization tinong ginu wa waje ne pien jon in giti ka chel tie yub magiti ka chel bene mano kibot UN and no World LIT wa waje komeno ya kidong amiru waje ni gon chak na chulu World LD ko dong ngo bot wa
I win going you down can per penny. I mean what you get a chill. Ma miro po well o team. World Health any obituary report. Ma car ma dum me kem ma no don kem right to twal. Gino cho report ma no page ne don uta page Pierre kolo. And on about what you gonna chill ken ni tama chill ma go karte ke yidum ni to ma don tika ti me kam don right loy to ma down to get na no ma ai kum ra charge ma ai kum luen si don go karte ke tam ni ke lo kam ba book you know ke choyo in the year 2005 Eliberio Kebi yeah endo pel no kilom do ken pem no to rain putie the next year ka choko be Juba kidi be down yer ni a Juba jok sungoni endo go kati tamachel ma girgi ke kerosien ye endo tamachel ba ke kerti endo ni ke wek lwen yo ci be no teme wek mo do ling donc kam do ling donc miero ke tim ke kertam wel o kati ke ni ke lo kan ma oni pieno mu do ling ci be na da ke kero kem ke wai down do dog gang man miero churi wigi po wili ni mano I tam ma World Health Organization he o kero kati kede man mer amira what you know per what am nia man organization ma beri wa Geneva konye pay about what no tie enoni ma what you gonna chen mo guru ko mamada kidong amira what ni tin what tika kwero look me World Health Day birthday for World Organization don amira wanen gen gitike duana ngoni actually ke watini yot kombe chao kene wine yot kom lonyo ento team o mir wine well they gonna when watini yot kom and a year to when you right mir bro penny no need it's all right nyo twer wa so wa mir ni wa bet ki twer wa ke yot kom betie you know me we ati ka adumoni tie watiki human rights materne wan chal dano kono yo dal ma chol dago nyo le cho nyo logo le mene nyo dini manening nyo keri nyo party manening gina chel ma pere ta twal ni miero wa bet kinga kitwero nyo rights ma kine ane yotcom rights to health yeah and rights to health is one of those first human rights mamiro betie ma ni benetie any constitution of World Health Organization and of tin ngi kerni ni magi kwer kede bab de tin kilog menga rights Paul Lobo my tie members of UN members of WHO no good choice and check in the benetie in their constitutions and the kawan watam ya obitime chi chao ken waponi o warano miru wano beno penya wa miru rights wa yot kom miru bet our rights yeah any kilung kawa watching the right no miru obedi yot kom ye a ponye beni ye doke the right ni miru wan we miru obedi kinga ki bene beti participation yeah rights to housing kidong mapira tactual bene rights to affordable equitable and accessible healthcare ma kai neno kawa neno kawa neno otyat pe miero bedi gedu ke ken odyat miero bedi
lu teach mir be tie aya dok lu teach yen miru ku wek du golo be tuolu tanu bino ge jologi ke bonyo ke yom twin doki ke go gi mo be dok mir ki nenio ki ti kom tu mo ma go gi ti pien ke bit your come is a right and from time to time no to rarwa sinong mir odyat ubet affordable and accessible man check at there me bin ke na wa referral hospital sinong kawa ne odyere ni no ni tie chala ngo assets ci pange wan pange ka wan ngi kwene ma odyat ti ana rom kwan odyat chala chu Kidgum St. Joseph, Mono Mission Hospital, Kidaram Kwan Gulu Referral, Anara, Kidgum Hospital Bene, Mono Odieri Madon, Kidong, I think Gulu International, Benetie, Kamadung, Doteko, Kaiwani, T affordable, Pian Ot Yad Mukanani, Chalo La Chunyo, Nyo Kalon, Nyo Kidgum, Nyo Gulu International, Mono Mirichula Chula. Sinong dano no tiki chene me chulu audiate no ni mo again mo mi wa neno ento ite dero no tie health center ni eno ne bene miero luti jo betie miero du gole go betuolo dore miero dano ki jolge ki ti komgi lo romo ke kira no tuo gi tie mone gina chelma an ngine tu er konyo ko tamman o de tiga kar ke ni o long me rights be attack kwa we ko man we mi kar ki dan mo ken me gam ne nyu me penyo question mo ken Better data and also kelu highlight ken ma World Health Organization take care kero chare kere bena contribution ngo ma team me kom one machalo one actually you one machalo lu pien kar kero wa ke ne kar madante kam gena yu kar ki dwane a ker guara en popor dano ko padanti kar wen jitwa ke kat kamo so gen oloto go bero ki dwan en well oloto saving ko pa wana chula mukane so one machal moti walk en angeo kerwa ano me ngecha no pe ni wealth or national team ke ga en ange mano lwenye tumatoma dano kar kar jo bero ki dwan ko ngegi ben tie ko kat ke kamera ni now la diet pol kalama moko fo karo donyo World Organization ka en manong wakar ko bilwa team wa manyen pian gena kero binyo cha kero wa mali wa chel mi ngwan ki piara ngwan wi abor wa yang ben no kono boata but kay mi na kong tama me kong madagalok me phone onyo phone matie madagalok me yor kom ko ma det pol klama ajulo mate wa me de ker maramo angwera bit bor ka en odoto e mi na phone matie ajulo mate la det nan ket mai kwanya duani ka ene okay duani titolo bena dit okay ana foiba be foiba ne lokka dakta jen ma ni ere ma mege en tigi ngej ma tot loyo donc gena chel ma gena amiri daga chak lokka ma papat ma noki metero dano chen ilok man me public health kito international public health kito chaka kere the UN ubinu la chaining a League of Nations. League of Nations ono mapia 1948 gina WHO was formed. Kong guberi gina League of Nations was forming in 1919. In France, headquarter me international public health no gilone kile French international hygiene de public uno tie headquarter digene in Paris karchane yeah chidong lwenyu bino bi ngole ko diere second world war ngole chi Europe uno tie mat ukarta ki
gene pe ko melwen u ke lu ngo gene la chen dong wa binu 1948 ene dong WHO kitma nye dong ke la ko no yang no ti international and ke la dong it must not only be international mere we dong world it can world world health organization 1948 UN is the overall body maloy WHO ge UNDP ge kono nga ge ni weng UN ene one ge ma ene WHO dong latin pa UN kidma UNDP ba latin na UN ki organization ene ma wunu winyu gene do you UN ay nyalo ge in 1948 dong ngilwen muni ngone pero ma digital and non che forming ma docte bigger ma doc carro League of Nations ma no che forming ci la dite che quando headquarters from Paris che ta Roma Geneva che come deputy WHO dong headquarters no beri Geneva e in Switzerland la dite ma kom karani tie traders Gebra Jesus down Ethiopia ma tamani down ma Paul nge uner bene look TV ke media ma Paul ma okay we love and yeah down Ethiopia puti watin donc UN WHO gin mageno kutimo ma bene within our lifetime kuran po tuo ma kubet tiji ma tet chake kum smallpox smallpox one actually alone go guda nano piani kai guru sidon ko boko kumi kidon tuo ma reo mo binu polio ma kubet tiji kome in the early 60s no tima right mata ma dano polo ngol aponi gamente first government for border one in the 60s uberga konyo lo polio mada ma dano polo no kon ki treatment ki ngoge konyo dano polo total che polio dong na chen dong yeko ka juma dong nywaro gi karpa makum karni karpa bin ki musebe ne dong pegro ngi poni polio no yang tima raj mada the early 60s late 50s bin kare early 60s purwa no lo chana no la chen ko binu ngo Ebola dong story ne duong dan ma pol gi ngayo lok yo ma lo ko Ebola ne ki yuba attack tie dan ngayo ti dore tu mo kene ma dor UN be no binu ye ma teri HIV nyo AIDS meno bene tu ma WHO neno taking steps matek totally me chang tuo ni wilo bo weng tuo mukene malaria bena WHO tiga karotakia pia malaria pia utum pian miru public health awareness magwa mada pian malaria affecting one down my tropics sidong ikarma apo ni walo lo chan pura no public health is very effective ma ke ponyo dano ke me gwa ka ke malaria ke charu genen nets pe konyo dano ke dok me neno ni swam ke pi mo pong beru peke cherke onyo nyo yar anti malaria wi genen pons ke pi mo pong no public health ka tik matek endo ko karni pa ngeyo ka putok kiti amede kiti chinoni WHO ulwenye kuma ene TB tuberculosis no duong da apura no lo chana no kidoki cholera beno bene tima WHO bera timone WHO dong tika meda including
ma chalo cancer gi heart diseases ben kiti ko America nano kit loke me de me timu Germany no at an international level lobo duju yeah upon it to mogo mo put in late 50s no te to mo ke luone gena Asian flu une ko dan ma pol to in 1958 I think 57 ma ke wagene gena la dir actually no luone la dir burro pa tamne ka pe mo kan no pe rompo comme la dir burro yeah totally yeah kind of la dire puro la usakane la dir mo ke no ilak nyao kita woni oberi kom mere mor ka yweyo nyo nina yo karo kere karmano dong odok to no en flu ni no ni ene we ko chako nye kar cha la diri buru so gena jome public health gena WHO bulwa nyuma da ki lokmet tuo ma pat pien tuo ni tuo ma pol ma gen tika lwenyi ko ni tuo ma pe gena bode ne pe karilo mo kene nyama ta kita waneno HIV nya ta waneno gena bena COVID bena nya ta ya ene kitma ananeno kere an pe dakta pati expert gena ene ere ma kiteni ento ngicha ma neno kere kony ma WHO timo wilo bo weng mana bere ta data amben la diet Paul Klama pian kai nan mor bena e tierro ko kor gi kor mbera anda pian cha tuo mu kan en mi wa nya la dire bur en ba winyo ba yang ni kar tuo mu gar ber tie en ye kon gelu ko men man en wa wan bena wan rutini matien wa ngene gam tuo mu kan kar ber tie bena ma bana wi apo achel a gwa ke lu ken ken en pa ka wal organization tiu ye tuo mu lu ni choni tuo chuo mà nga mà mi ni nghe tuo no ka pe gi mo ko tuo chuo pian a wini yang ki no ke pi yet en ma ke tuo ma kong no ke pi ya la lu pi ki po ke pe ngo da na ke tuo pi wa yet kong ke pi no ke le aro kong ka gen si go ke ya ne ka ke ti o mara ju chuo ti ne ko dano ki ber ka telo ne mo ke ne ka do nyo ka moni ki telo ki rio chure boba ki jumo ke ne ka permiti no actually wa jumo ke permiti no o giri come chero en mo gen cher do bolu we do ma jumo ke ne ya kenan go mana nyama right so ber tuo mo mara tu toal baka o do o go ke war ki tele bi ram ni ki o ber pien mo ke ma ko ka mo ai ken so ber to chi do ne am ko ber pe no wang yet mo ko ti ma dar pe yen go to and get to machala mar now la did ben o jula mate ana la did Fred ngomokwe network ma petika yela did Fred ngomokwe ka chene ni ramo exit en chi dugi mano network ramo yube ma be chi wa kwa kele no mana ye ka ene ma put pe ya wa gena mami endang wa don kera don bana ichako wa ene pe tu cho kenya nga ke piana na wi apo ye ga piana gama na yang uno wachera watwang piu kwang chani nga kene we kong ki ler kong ki lo nga kene ana wa ga chakwa ga gen ke mete wadon ko ke ko mana ko mami tuo jo ke dakta ko lok me tuo ma ya chulo no tuong wa bare daktar ki jo ma ko en well organization ko konyo dam to twal piem tuo kai po ma wa bar wa winyo tuo be tuong to twal ilo wa ya chulo tuo mo bero ma raj ma ki goro jone o pegi o bodini dogo beno yelo dan to twal na dobo dogo beno tuo ma raj ki tuo ma beno beri ya chuli ma pola winyo o die bene ki gwa guda da gwa yeah smallpox ya ki tuo ngono tika yelo dan duom to twal ki tuo ma en kita dakta wa ni tuo ma na tigang kuja ma ne ma kangat ni to bene pe ye dan ye era ye iboda ne ko dan to twal pa kuja ki tuo ni wa yang pe ne ma no remo mol ki umi ki dogi o wen tika do ma in
yo mai or ya be no luo bi ini ru ke ma be ar da me treating ngak kan ko ne Yeah. ti tuo ne o ne ko dan ma pol be ne ki tuo malaria me ga pekti ga dok me bat ya te dong tie dan dok be en ki HIV ero ni be ne o be ne ko dan to twal ma jumo kene ma wano ti pa kuja ki wachi ki rogo ngare mo na roga to twale ke ya luti egi bulo mon ki gini no tuoro ma ki kuja kun ka en tuo ma jonye danne en dong ti ko me chiki wae ngare ki rogo ki dokti chi o wa ber ka ma ko dano ber ka ne ko dano ma pol to twal ma dongi pola chen ko kara tuo ni en HIV ne yiti ka ne ko dano kong lu tira chuli mago ki dok mon ki ga tit mago bir mago kel mago to ni ya ki raga no gila tit ko raga ki rago ko kar en tuo jonye ni ayi do ti do ka ne ko dano ma wan pur wa ti bo chale wa ka bara gini uno ni tuo ni ti ne ko dan ma pol ki I machaka I mutukula dan we ma abara ka chese ka baregi pegi chamo kenyu ga lo pa jon erni pien tuo ti yen tuo man ko dan kar HIV nen dan kar tuo ngiro bi over botwa gino kar o wacho dan nen ti erni tuo man ti du ka ber mon ke ken ko kar tuo pa wi lo wen ti ne ko dan ma pol to twal ti kombera ne no tuo ne do o do yate dong ti jon ti to twal we ko dong peti ka ne ko dan dong kita yang ko tuo chano ne ko dano ka we dang me mutukula we dano to lo tiro tong ken gi ot lu nyori pakke bukaya gi dano to ada ti o be wa bot wa gira ti o lo no dong yate ki tika no ne ki dong mario en ki puon do yi ka ma wang tikit gung en wan women gira chi ku yeni ki lok ki joma tiki tuo en ni kin be ku kanyo wa do ki timo dong konsa chi wa chun dao do te ko ka nyuta ni ere tiki tuo ni tuo ka ini di ere be ni tuo ni tiko man chang ina e ka cha no ju kan pe wa ka pe mi ki ngen ere tikere chi wa no ber ka nya to twan chi jomo maki bo ber ka lok ke gi group mon ku di ere o ka ka maleng maki ki timo koncha gi tu no da pon ka ne chi tuo do ma pepe tuo jonyo do be ma an ber purati wa gang ane kita tek twin pa mon tiker ki cho tek twin ni ber chale ya ne ki puon ma dam tika puon ni ke tiku man pe tin ku man ka tiku man to wati ki ka cho ma ke luoni ka cho ka eni pe ka cho ke me ni o to kari ini mar kari ini nyako kari ina wubi kari in latin in nga ka cho ka eni ka cho ka me puon yun yir be in bene gam pien kini do cho ko cho te dano wen ti kede we in be ma be lobo win lok eleni pe wati mara ti kan paro lok gin ma ti ko nya do de kit gum mer gina anen ti an do ka lok la bon po e wonu ti ne gin ma wonu cha ni tar pa luo unen kita ti ka ti kede gin ma wonu cha be to twal nen kombero o wa bon jon cha jo ma dung don kita bera nene ke la wu maje ka cho pa dibe la wu do ka ber all day gulu pong woni o a ki botu ta pa wo ngom won ti ka tike ti ma be ada da do ana lego lu ba ta ko lo lo me rocho pa joni wa lego lu ba wa dok ma be wa bet ki tuo ma pe dong ti twin wa ti ma rach ku lo to twal ma am la wo chen du da tiga wini ne eno a ki botu lo tiene ana pui wa da kare duchu joma wini wa joma nen wa mi gu ti kedo bu wini kin ma dan ponyo ere ti dan wini kin ma lwa ti logo ere punyi adega ko ni be ru loy lonyo ripe yitero mare tero we tu berpe wati maraj bilobo tigina dakta o kelo tello me tuo wati ga yelo wani lebo wa atam ni be to twal tin
ที่lok duong lok miet mere no mier na ne kwang jomo kero lok wan e wa win kwang chi ka we ko win be lok ari Ako kan ko lok en per tek in bene wacha ma me pian gen na wa beringan me go cha we en pe fon ma ket man wa ko ben olo to ka che nen wan lo tinum kan o ben mar wo nga ge kam me go ben lo ko man che wa ma ra wa ka en tikiren an ngan ma dar gi la we en lyric rhythm cha we so lyric rhythm in kong ben kere ga ngan me go cha we ko man Okay, de met kong ke ke mana apo Jimmy Minan me beru tie last week network yelo watu twan till yeah be so apo more down do you lok mo ma anda be mere ma twan be pe ento po ya muzee ke lama ke dakta me ke liwanyang ene lok ma dong ana wa ni gok dong ge ma pier tek ma we health organization mi ro team to twan pi wi lobo ke bot of pija ene lok me mental health ke trauma ene gok ene put anel chalo ge ma put outstanding so ka contribution atie ene anene mi ro ge ene ni me du ene lok me pe ko ma dan pi ma mier beri kin beti dong ni kanye ken ko gina no time lo piao kite no be lo ma pod futi da meden ha ko be ne wen dok ping kan tung ka ene bot Russia ke gina ene ji ma wen be no be time da futi so a mere lo ma contribute apoy mere dan wen tam ma gen go bien kede apoy better tell ko na bot dakta chi jama en ti dakta ni ko rom chwa do duong ba wu ngo ma dung ti ga we ko kansa dong ma ko dan wen wal tiam kompeti ko wa ti wo ngo ma dung ti ga we ko dong dok kansa dok ti dong ma ra da da ko wa wen wa kilo tiam yen la tino mera to la tin ma ti me mwa ko na pa di ki to ki kansa no kwere ci tuo no nya gang ku jabe pe yenyo kan be pe yenyo ci eni ngo do ki kon gen lu dir dakta kon gu nen kire kon gu lok wet wan wa win wak cham wak ki mo pe do wan well for one child community yeah well no anga ken ma ke dakta anga en ni kon bana iramo kam wona we ga kenyo kon dakta pian gam kan tie mo kan won dak no chingu o ye chan la wan kan ma dal la ma yer kom ka ben ra po we ken ne ke bien no la pen mo kan tie but ko gam ga ken ga dakta Beh, poi Jimmy mi viene care, tu alle me pegn ma mego pegno. Ni combedi watie che tuo ma chalo cancer. Bene pe cancer che can tie tuo mo kene madong chalo tuo twin nyo tuo lang pun jim madong tika nya de twal. Gin ma miro watni kai ne no ni luen ikum tuo ma koba dong o dog te chilung dano nong ti care me bedu dog me kwo pikar mo ngong yo laj ene dong wero jim ma chalo cancer chako nem yeni ento kamarache e chalo gang bodo cancer ma ti kum lutino ti ga nyote bene ko tie ni cancer mukene aki kum tuo man chal tuo ma koba chalo malaria ni tuo ma chalo malaria ka ma ko lutino doki tuero kilo cancer mo tu twali lutino gino tuo mogo magwok nyo no den gi kwoto mono terbido gor ma no malaria kelo kai ribe ke quindi mo chalo viruses gi si kelo suo ki don kina chel mega beno wanya cham bene tiga kelo tuo kin ma cham ma pir tek bot wa ye chure ani cham ma chalo bel kabi kwana ke anyogi chami eno ni kumbini ni ko ti komge ni tegi tuoi ma be twal
sino furego e pure ma no pure no dong molo nyale yero molli ne che luoghi ni fungus kai le mono the specific fungus che luoghi are specialized for plovers ma ene dog wero dog kui mag mio che luoghi toxin toxin ne che luoghi aflatoxin yo mycotoxin ma ko tika akibot agricultural department me gulu university ni kar magi pimure mo padano is sample magi pimure ni 98% of them still traces of this aflatoxin in their blood chile wa jone don't know toxin ge kwen chino ge tamno ai kom cham mano pegitoyo donc aflatoxin ni tuer nyu te chalo tu ma wong nyo tuer bi no chalo ma nyo wong nyo le mo chwinyi nyo cha kene bene kai do udon ku maraji tal bene tuer retiro ento maraji ni cha kene bere o ma no wong nyo pe gwa to ento no kelo tu ye chwin ma donc la chen do liver cancer bene chi no ni tie pero donc lo que pol tie en cham ki tuo manotie kire med ka dong dano bedu wa ba dong yo dong udire sino ki cha nyu to tuo ma chala en ana tuo twin tuo lang ki tuo ma pat ya apoya Better doctor. La dit Fred, nano network wa megi petika inyure ka ene penyorne tie studio yan pa kermera konyin ker network betuala mati yele yan betuala kache neno kongda kono pa kono kawaji erwi ya kidi woni kono pe por wona ana da kelo pa la dit ben yan ker tie network mega na tie again ka ene bien kong e mino mana mono tu tie kin pen kan ken I long e kin dan kan kenya ke tu mon en no ko beri tie ma chalo luon tie kin pen ko ma terra ko chagwa mo kan ma wealth organization man your interest make man ne bien ka chao ne bor kin tie ba joli la de ben bien ke mino ana po udujo apo members me panel kan duju ka chel ka chel ke jo magitiga nanwa ki wa tiende an wa ram beta binga manana no bene lo burga mano ana neno charo di bende tuo obero tie maduong ilobani matuo egoni mukene yaki dong bino la chen etro no koro nyodano matek tutual man chwala kawacho ni ano chalo dul man me World Health Organization bene kirika bere gitika konyo dano tutual kinongo yak mukene etro cha mukene gar bene tie yumbotgi garle inini waneno kar mukar ngech dano maduong macha mukene inino mono kati niende tikiyat wa onyo me chao chalo tuo jonya meka ka supporting project makama enoni lok pangat makama eni bene cha mukene de winyu bene ngar eni bedong pe mono mukene tu kilo ke gwa eni tiga kariki ke yak madong gwa onyo chao gwa cancer money itugi no nani ngat eni mogo lokko me dong bene pe winyu
Patika why ni man no ne gwa ke dul me World Health Organization ana ye gwa nyo girwen ki dano makaman nyo dano machalo man ento ang'eyo ni mano no bedo tek to twal ka no gin gitigi scouting team machagwak cham kene initiatives mugo makaman pien chi jomo ken mako kwano daktari nyogo kwano lok mayeri enini mano petien lok ni weng gitiga tichi ori yeri madong nyogwa ye companies pharmaceuticals mugo madong eto no olo to gitigi ngech mabene gitiga timu jeme gi piki kengi bibedo bedo twal no ni dul makamano no kati katemo neno ni kikielo ko jomugo makama ini kidong bene chamo kene en kilok moko mago winyo chala nini well dong no watamu bene ki wachi okay rom bede enuni no project mano ngat moni chwalo gera yugo gera tuo ne chidong wai anabe yugo anti nyabe yugo antidote nyakware abe yugo vaccine chidong no anatiyo gera ke chena na kede she ano chali wachi tije maduong mapud omire World Health Organization omiro tim watie ki tuo luj ma wan pe chalo biek kin gang cha ke wa biek wa gini kele mera kele gin ma mana ya no pe report kai kiri lo ka beno wa gamente bene pepe da ke politicians one bene cha ke ne ki cha me lo ele bere we o ka ke o dong ki chung dong do du ma no do pen o ni o na I uj en money ke ken ka gen ki du dong ki dong yin pe tu ki ruit ke no ter chu mio anu chari wachi ki gas maduong to twal matie ikilok manera yorkom tu lulu ti ka en mana hayang be pe winyu ngar mo nyu kwa ke ti ka tem no ni ka no la ka vaccine me tu lulu en mati ka yiru wani you know merit dan merit logo bene ci de ga en ki lok kama pe nyang ti loke kidong tuo mo kene ti maparata kong bene ka cha ka utima kija man ini ata wa chal an tama chal an la di be pa chala patar pa luo pa chala pa la kwet tv entro ka che no ni yang en kita wo lok winya ni o gini ini ki chwala mere tuo ni ini mere meti tiene chi chiene chalo ka pichilim dong ngare dong tiu dong mere ti wa wene chiene mi chak jo wayan piyat ono ko biri dong olo do ne chi wa ko kang dong ki chwali ate kiriga bede jo kene ge ngala ke ge wa bene tika konyo dana kit me mole kit ma te ta mona ni mere ngala chi atawni umire World Health Organization umir ucha projects maduong mayenyo en korito machalo mage en lulu jinga geni ini kidong gien bena machalo gien umir kong bena kubet ki lab magwa kada wali dong dit lawyer makachali karme corona eno bieno mabena en corona wen be football en te ketu chen ma wali kida ne kauno ni yano giena ginero ni gena kama ini tema gena kama ini so that la korije mo mano kitimo mera mano ini nyangi kitika timo ne gwa kanyo pi chen gwa kanyo pi ngage no beru pe no com organization gi kama ene controlling lok me yor com yat mene ma kitimo ki ngage ni ini eto pe no
jemne beru kiet matika time kere onyo kiet mado beru katime kere chi tamni tija dia puti maduong ma World Health Organization mero tim mane ni lok ma yor koma megwa rome ile cher maro si kakama ana ngake ye ubitima kija ento begem be kong ben ngio en area kama ni ana puyo matek kiku marach abieno mer chala en lo yok begena lo ocha futna ne awaje gini ci bena be da ko be kangune no da traje kera se kera kai nene uju gyara mabe me kelo ete bul kumane perat ol to po pire kan ya gire bana wa no obere ke gen ya la od mena neno umiyo tama mega bedam wa fo meta la dit ben now la dit Fred ngomkwe neno network tiga yili ka en bara neno foto ko bete stable wa da mini kar men en ko wa tama mi piating chabet mo karo mo wa beru ping kan neno ngomero wakel borluak tiene ono itawe wache beru ke dwan mo mera waje kom yub matie tiene so la dit Fred Julie Matek bin ke mi gong tama megi gong no matine au fo matek Thank you. Ana merni machira po dano dichu. Pi binutin da wekotin ubed macharotin. Ana beru ka following up from the beginning. Pa miti missing moiken. Ento nen chalo kikuna ye won po beru kaneno an. Awinyo lok pa doctor mumiyo very deep background of World Health Organization from Kitu Chake Kere and why the celebration. Awinyo Lokpa Ladit Paul Mokelo issues of public health. Awinyo Lokpa Mego Megario when awinyo Lokpa Diben. Nen en lok me network we ne ngok ba mere would ma ko mere dawla bo mi o kit garibu ma kan but pe bala o mere ne wona nyim ka enene lora moy angeo etie ke dwan ma chela reo ka en we chawa ne ge tiga cher wadong de ke maramo a pa wi a dek we nen ket ma kan but ka mi de ke a dek ko ma pa ne orato bene pe bal no orato egwe wi mo kan lora moy ben kan kan Adek be duong Jimmy. Inge kau dong Robian achiro dong. Yang pan moy lo. Robian ay mian ba wa dek ka chele kan Robian tik lok ma duong angeyo. An pa bi moy lo ma bara fo dana weng fo dakta kito tete wa lok kita World Health Organization o chaka kere ki bena pinga chaka wa winyo weng ma wunjo kani ka gena ko winyo ti ramen wa ne la nana la chen gem kenyo YouTube ba winyo lok pa la dit pol wa pa mego ki nyar weng dan weng ki di ben na ma an pabi no bara gel ma bi anda niang tin no di mere ki fonyo primary school I think World Health Organization ni ameko but ento kubetini imwan ini maketika celebrating anniversary ne ini Jome World Health Organization gu kar kiti mo makluni my right my health my right so and the right to gain quality health care my noni kita gu kar kede ni te lokani government achira chelo new country achira chelo mier gu kere chiek gi hago kere chiek gi gen gu men neni jimni oni nongi chal ku beri ori yedi mogo gulu nane lapo maki waya ni referral hospital ti gulu tie ende noni ya jim mogo chalo tuo madung ku beti ka yelo down to dialysis ki cancer gi stomach ki manok ke no kere that's on my internet so yeah Chinoni pekitika timone ati
Now, so no ni dang madung putika to Uganda kabir mkene Uganda gini pegi piani ge country achira patika lugo chek World Health Organization manugo wailu mi kare constitution as a law ni genunyo betie right to a good quality life karibe pe ni kikan mer me made na wiye kimu jimu can like right to a safe drinking water. Makubeli kani anea charo gulu Kenya now can see ni mila pone gulu pian kama recently cha now pi mara ini tio mer madung ka weng madung nongo pi yot ube chalo kamugo mano mi guat mai la chiel ne cher ka yi pi ki wi an pi ne beno peleng chi no ni World Health Organization gineno jim go matia tia ko pian ka ngar mo mar pi maleng ko ne ngate ne raw bir ki yot kom en ko mar pi machol en tu manani ini waje ni tu chu en kita nero ke be wai ni nga ke wai dong tu ne dong ke pe pian ki timo kama pi ni ke ti ma ki nero tu pi tu men ti pi en chu ge men wen check mo ke about World Health Organization karibe nyo wango jimi en madung ko ne dong ko be chalo wango fossils ge nyo ngogini tika balo atmosphere manyuti tika kwanyu kwer wow me yueyo yamo maleng watika yue yamo mano dong tiki toxin in it ti noni no tika balo ko pa down tika to chen World Organization gi tigi eno ti don be pa bi lo madung tutwal abi wer do madna kuma pien ta wadon ti maraj ento awaji ni timan afunye loyo kutanange nange World Organization has a name Bangi ni gina kar for example 20 Israel kuja kono amas gikingo it was health organization and you kill report about down the genu nyotika time mier ke kinen ngama mier ke tim no fo pa nyang batin daniang sa diro kumera fo e bajimi fo e beretral no men ka tigi lo ka no bere e ganong well do mera Fred bien ka pong wir ko I mi de ka marama de kinu Fred we da kan chaw na chi yes ana poetral Jimmy sorry ne tin net wakati marach internet atika breaking we ko paberu kikero but gina chel mana tamono ni ana chakera yene mere wa yene one health system watigoro we ko chamo kene wan openye ni presence for World Health Organization tikwe pien to me being the mother World Health Organization no be obet kikero me regulating many things ichane ka yini chere chuk a lot of counterfeit medicine ka yini bino in the many hospitals matie the quality of the service kit kero pa kony makimiyo kidano magien gitiga yinyo lok miyo rokom care neti alarming ana logo man with a lot of pain an la wo brother mamega orwenyo latine nyako mi maka pier rio wiade ki gulu referral hospital nyako chero kanywal onywal mabe eto ibik mamega pamero na accusing gen bari bik mamega joni piku managing latien mabe nem chalo pel udong piki kwanyo mabe latino chako bleeding latino bleeding pagoto now ka ini neno kitima el service what tie kede chamo kene miu it in gaps ini chero I el center for ibino I referral hospital ibino one staff tika responding to dano makaro miario that is alarming machalo dana wano tiu o kamo kumwa olo kadon kumwa ol no meta ni wano yue peko madir ma wano tikere Uganda ka ini chane neno ratio per doctors to patient I think worldwide Uganda is really doing very bad pitie gin mo makitika timone matika konyo lok miyorokom padano ideas maki kati keregak I papers eti no every time chente maki onyo I health Uganda chente ma full ero teach patiente enuni in peneno you don't even see the money kare duchu no daktari gitika striking
kare duchuno daktari gitiga onyo tools gimi tichengom pien gi wajo ni chiente magi chulu gi kere nok tutwan man tika kelo nyabo owero ka yini chero in nearby countries like South Sudan ibino litiana chula yugo ponkuno daktari kai chere Kenya bino litiana chuli kai chere Rwanda kai chere in most of these countries bino litiana chuli pingo pien gino ni chiente magen gino pe konyo gi kai por gi tij mano gen no be no guti ti ori yare mo kene mano wanno watino ka waga komgi ichawari dong gudong kinyingi pa luoro waluongo nyingi ikiena tila cho tij mabejo mauno la cho tiyo ichana ka yini chere bino quality mitij udugo piny uno enero mamega World Health Organization no begu bet ki kero mitimo some routine kind of a check mis keto kama leng standard mano mera none ke lob mimi support mawego institutions makumeno kero gigak nyotigo meta nyim mano to are no responding to situation mano tino kabino now any kitima ini neno ka ini neno kitima jemenetika balle kere kum karni lokum luluch umera dibeno loriye watin wan machala chule ke pejni ngoma kero luluch po wangeyo watin PTA kir report mo magamento be choyo nyuma choyo katekere kama leng mawego wana chule wabero ma wayeng ni luluch matiga ne kolitian wa matiga lanyo litian wani kin mukela ye en kitima watu erlwen kede en result en ero gin machane wano nge ya chule yene luluch udugu to a chill madon ki linking to mental illness yate bene pe iyene to ya chule gin madano pe poyo and gin madano pe luona gi yweyu piana chule merne ka ngato ywe ucho digu logi digu mi kony ma papat mero ti kin gin mukene ma atamoni ana kel kamaleng now gin mukene ma ana tamoni akil kamaleng ena ye lokum cancer make wajo pierene it's true ni level ma cancer uket kere kien piny loketiga dugu duongo chamo kere chamo ni nyogwok yeri ma papat badano munyo ne tika kele gi pero could it be ni mukene ti trial medicine a lot of questions la penti maduong widano ma answer ne pigi twero no ngone yes World Health Organization gen gutiyo matek mi poyo widano gitiga tij matek kare duchu minene ne gi responding to situation ento kawano binu port lutedero ini penyo gi pe World Health Organization lutedero pigi ngeyo pien there is no feel of it pitwero liyo chichi guru pitwero loge come pien pe ngeyo ngoma gen gitiga timone so in terms of visibility and their reach in the community gaps ti yema dirtutwa donc wego wan chamo kene ka wachneni kit gaps matie ilok mi yoro komi nen chalo meroni wan machalo kaga wan machala chuli konwa defining ourselves kawano defining ourselves wachego bunu restructuring kowa mawego wa aki jemi mokene wachego bunu dogi cham mawego wano beru kikero wachego bunu dog iko mawego wano note wa miu support kingara chela mainyadwa wegi wa gaga chuli manotek a chuli manotino kikero no milweny donc kakoni ana loro lok mamega malope kida ki khamanok baki miu ira ana mirni a lore kom Rome de Kerrio Momer. mismanagement apoyo mismanagement and impunity in Uganda is alarming. Chabira Rio angej wano riemo nyemo mubino kayuko perro station inside the wetland magulu matinget Sinabel. Now Ladit Paul obero kaloge lokum public health. Wano loge lokum public health mano wa kwako the environment ma wano tie wa matik botwa the ecosystem matie jime egoni duchu ena yewego wan wa ko mano watina gonya tin dano tiga yopo ori a wetland igulukan has become so common ento ka ini ngwejo michero Kampala to me this should be a warning to Dano Wen
Kafu, last year Kafu decided to claim back space mamege. Ori maduong down or losing cham mamegi. Kafu dugu malach upong binu wa lam ma ka in benetika ngwet kenu inoni lam ni tika eroding. Ero wano dek war kaberu murumo wa. Wano tamani be wa bet kabalone. Wego cha mukene Jimmy mugu machalo public health ka wano loge ye. Gaps dugu tiye ye. PNP wa waro kaberu murumo wan. Donc pero ma wano tika wot iye chawa duju en. Tutwale ma luke ki lok me yoro komi. Tika kele wa pero ma duong. I oriyeri mukene ini chero. A nurse. Tika tiyo teach by medical doctor. The medical doctor is not there. About 2 years ago, ki reporting or yara chiel mo Uganda mapam yaro luongo nye ma the security guard ena yedong tika treating dano pien ngat mabeo mi kony peke la wuo ki mi la bole kom condition achiel situation muti me gulu referral hospital mala tien nyaka chiel ma uchako rem ki goy sim ki doctor eno ni pe mana logo ma wiate tika neno dido o wajo ni te theater ana bibino o bino nge chawario no la megoni ki yellow pushing air la tieno to makun kauno ki bano ki bi saving ko pala megoni ki bi saving ko palatien donc man donc kwena ma mega bot jo magitie in the health department ni kawo bitio wati kunu wagwogo the fact ni we are human beings and chero ka teach in that department is a call ka ini no call miti yo teach kumano be keriye chuni be beriye kima dak be ti ma diri dano logo positive about you chi kuri sacrifice eno ni atika na atika lacking which is a challenge so one ma watie in the health department dano needs to pull their socks we pick one put better chue to twal ana poyo to twal better, Alfred. Ikel lo mukane to our concern kan pian kaga chal korene futika time dakta chero kanero dilo dano tiga ta kun kiluo ne obien la korega koregene should not be happening at all ma kani una mirna kan dakta chalo yani license mai ko miano ke ma ko kong pe kar mo mano po mer bet katich er kon ben karo again no man that people might have mixed opinion on it but and a dark way can me your como megwa now la mero bien anga in kind of pe white down me cha gel share ga tumo comment man nak te te pian lok maternity chat don you dana ti dong be ka dong gen no ka ngar po niang ange dan matiga niang kero comment matino weng tika mi o mere ma telephone ku berni robiana wa ga mini ko ngda kel man na ko bini modern chi man kata motia chela re mi wa ko nen ken me do la penya chel ti bodakta ma bi mi ro ku nge ya yen mi ta ma me da la me robiana ajole The Jimmy, me jole ba, log ma tin ne log ma per tek. Idong, nano dano tin nok bana gene kan, yos mo me wan nok tin, men wa hitla ana tie kan wa mer do ko bar tol. Idong un panelist do mo tie, bongus, log tin petit duang to twal. I've requested payment log to twal tin. Bene pegi kela chot ento ami no ni lu dir ma do ti miera meri ki kar bene ma one when we are one team anyway ti log ma tek ma na miera log na jem no mo kana donc da di bene log ka chel ko mera Fred ma kat bit ni ma kwer log pa World Health Organization atamo ni gap ma tie ti dir twal lobo ma ko ber wan wati iene don ngar chel ke iye that bello do mano ke kero ke malo ngar man neno iye acham kwene ken ma ano iye yenga kwene wege none kano gen gi ngeo tij ma megi we pe ma pat ma ke logo ge wen na nene no kono peti ke rene yen gen ma chalo
body ma did I believe no ne jo magi lubo ko teach mano neno luba chiel no miro betie dok report kidong kid ma aram tie ma duong to twala robo lebo kombede miyo mukene ka dong tie ini chere neno ente dugu chala no pe neno chere chala to wam gima tiga kelo peko ma dira de da eno tikat body enene tie ke nye pij ma gen tiga tie ne kirman na ayam ma chon chane ne petie dong mier ge pen ngo ma weko gen pe ke tie ti ma mier gen go tim kun peko ma dira de da tie tiga affecting them way tuo mana nan ge luong ne wan tiga tim kirong gine na lo again girama celebrating kakara yen tie dong mwaka ke mwaka ka kirana anen la dit Dr. Cesar Chaya waje pier we bichel mwaka maduong marach idong chaka bala ke kwena ena kama mier penyo beti bot idong gen mana mier wajne bad dano ne ke mana no mera fredo logo ngana chela mier bet ambassador for World Health Organization yin piri ke kene take control of your own health your own life ni kumi ngo matiga time ngo matiga kela yela ken man anen mame roso penyo kenyo wo cancer dong tima raja dada ngo matiga kela jeme achalo parwa England kanye ni chama wana tiga chama ne polo pong preservatives ke kan ma wang wa penano ti no ni aduge me jeme en ma wana tiga chama tiga kela to la bolle mo kana lo me covid enene a World Health Organization ke nano ni yen pier te no ke gene uno pe ke ron wa ba dane o miero chiro ti gwere ento ko do right pero no blame ngarmo no mier condition no betie wa dano ko be ko tier ko no vaccines dano ko be tiga suffering with long syndromes of covid ajo ka pe ron wa ti be ron ne ko be cho wa diro cha enene no food all no food mier ne that's the effect of vaccination and my long through experience. You know, I had two COVID, 2020 and 2021. My well-being, my raja did that. I was down for 7 weeks each time. You were carried bad doctor no long COVID. Anna better and my como better your ever since get you allowed a bit or yet again in malaria. And a cumbera no a dog go. You might can get in a copino. Now I am no flu job. Ene no ni mi no de no ba be na kwa no ne pa be no pingone yere ene mageti ga yubo ge ko bene pe dong tiyo ne cha riya mo tiye me ne ge dwa wel dan dong dong to kwala willo en no ti ga piem gelo ba yen lu ba wa ti dan mi nyal ko kong lobo ti dong do no nya mo ma dong gen go nyot to ke chene ki tamane wel dan dong dong pe ngopa ko chak ke gange ya mi dog ne ngara chela mi ne yoro kumi ti yere a cha ke in wa me kwa ni kere de ka be kelo pere kumi we ko beri kumberi fast food ti dwa ta mo ma ti cham en kir mo e huni chemicals ngo ma ti ye wa cham ko mo ana ga yam tane in kere ito gwana wa cham ko bere winya por mi erge ke chemicals en ma tere cham men diga kelo wa pere wa ka wulo tini ben diga no cancer na ti jeme ma ko man mier wa neno to twal I wang matut ti do an lego community ni kirma yang machon ma neno ki bar kwer wa community cohesion and support no tie kombere ini neno ngaro mone wa ngaro ne charo wi bala ma ngoti ti ngari ti ri chok bore pen nyang accept ngare ene men dan with empathy loke ngare ene ne yen lok me mental health ma tiene pe dong ne a jaye ke ken a kono siana ye tiga kelo pe kana en ti wan ma telo community wati mo ngo tani neno neba ne ti maraj ineno mero ti maraj ineno kono nero ti maraj I chiero gang I kok ke pi gwe yen no jumo kan do mo ta pin be ti tier pe ben ke tam nga ma ti wa ko la po ma ti won non kan enene
mental health act ma supporting that. Yo mier wan ma chal community ma meg wa moti gang wa che ko neno ni wa cha ko konye ke ken wa lo me counseling is free gang lo ke la work support la work at in distress. Yen to wa ku ba ju mo ken ya bin bor wa lo me mental health ti marat kan jo twan. Pe ka dong ti marat wa bung pin me neno ni poro wa ti ka gina global change tiga bieno tiga affecting dano nia kot pe tiga chue cham tiga wanga por ko ngong yen lier ti eno mier pe ol yen ko ben wan por mo ol kere kani ne bere pe ngeni diga pu pe nyebe ti support for each other mier waneno ne ki oberiti ma tek pe kwal lok dog ene pe wela pe bene fuar bieno free kirma wona na kere kwini pidi tier lok la wori ko lok dog ene no mo ko ngar mo ya tamane cha don pe de ma pol to 12 and par logo bongos how many minutes Yeah, the kira get a better, right? Well, don't care the tiene. For dano wine panelists do you look well better lock my bed that if you use my mega in gym no don't Yeah, understand quando matiene o la ma robiana, quando matiene no what c'era mai c'era. The over-processed food nowadays makes us very vulnerable to various diseases, including cancer. Organic food, tomatoes, cover shouldn't be peeled. Abu Dhabi, something. Okay, doctor, after Gina, Yeah, that abekele la pena chel ma tie pir kan bana ma so in abekele chel mo the drink a lot of water, exercise, detox, seek help in case you are thinking or going through a lot of challenges. That's the same thing. Mental health. You mean yeah. no. Kan bene Hitler wajane maro kwere arege peko mukene ni. Yen kwere moje tie mabe yubo kombene. Yeno ne tam mabe te kwara meno. O It's ma ne like kari mo ro bana we still tie. have original seeds for maize, sorghum, millet. There are a lot of lipids in food which are not over processed. Yeah, anyway. Those are the comments. And for Mateka did that Hitler. Let me occur na one teen program Matiene. Jimmy. Thank you. Yeah, bere tala ma robena. Now doctor kera dom bana wa oro ya gire but ma put pe ya wa giro. Ngene tigi comment mo ma mero ke mana. But ma put bana pe mer comment met la pena eno bien no comment la wa chiel. Ene Their car money nyongo mawega worth and organization get involved into some matters. Nyo merte ute ngo merte me kam riega ya do mer gen go catching ye. Pian ka chal madaga lo kom to lulut ku be ter kar madwa taro tung kuman ma Uganda ka char do ni tung sar Sudan bana ko be no. Ano put duan mo ma wini ki bot joma wilabo manam la yor kompe ngo mo mer time kong rie ka ya gen ko bien ko ka chingi ye ke lo put pe ya o borgi what are the strategy me o lo o borgi ka che inene mi o komen o megine ka be ramo kam ka ni wa chao ka bene o lo to jio chunyo ni ubi o borgi o nyo chwa o oro adapta jule mater be me komen o megine chip i gambian. Apoi de twal si amiro chako ke gamo la penyini wek pe we will atamo miro wani conference ma be madrid e Kampala and e com nodding centrum mobili 2012 a conference the ni down among which we year be and Ministry of Health kidong conference the ni the British Overseas Development Office NAO o funding ento WHO beno bedo tie donc karma ka choka ni no kare go watch ni te watwero no to ni disease pien melungo ni disease no de nge ngo ma kelo endo gin mama nge ka ken any kita nyute kede eno wo ke luoni syndrome pien nyute ke luch nyute ke gong nyom ma le ki dok chak en lo tien por match mono nyute ne ke ken kinong kineno ni ti area ma tie tuo mone ma ke luoni on psychiatrist on psychiatrist kono bedu
a tissue parasite. Min ne bedo no donyo en ma do donyo i le ni ene nung kadung chao chwal ngo tonge nyo nyige ma ene dong cat o de komen si dong ke ka taw ni gong ene ikino no bene ke di be dong de ne o ge o gweng dong ge no put lu tie aki dok ke ne no bene vitamin deficiency no ti maraj meda a pen pol cham ma ge be ka po ke dano ne be cham ma ma moje no pe duong twal yeah si dong loke pol well and pe no ki yin be ni gong nyo ti kwi di mo ma gong nyo do nyo i adam en we dong dano ge cha ke ne gi 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 je ke ni chalo epilepsy ni si be ne ka ero ni mi ro me ni gi yad me epilepsy ento ke pi mu brain gi no ni ge ne be pe we wa tin pudi pi ya ke no ni ngo de da ma ti ke tuo ni amir dori ilok pa de ben ma wa ni a o mi le bon ma ben ya woch in kai por ba woch ko ni ya o bene donc pour our approach pe jeme ma tiga temo be chalo och nyo kai waji in english o beru aid aneno MP ulanya gelbero cer kaneno dano mo mondo tik tuo tiga tuo lo ten ke tuo lu ti non po cer ke chen no cer ke cha mo ne o mini en mo por ke o bi no si o tiok a endo ala no put pia o time donc gonna chill my world organization tiga kadikede any approach me o ni kidi ben nem telu gine wa maro endo mero kan kingoni ye wa mero approach me development yo betie development ni mero wa nen bene what asset based development ma wat werte mene kai neno od yedi ni nena tem kwan od yedi pa kwan weng and angebe ni tie health center tie those are our assets how can we have asset based development mir nen kom od yede ni no ni mir kinen ni keta wa kini luti tie mir kinen ni ya tie mir kinen ni pe dok ni ki jolo dano mano i juri dogiro mir jolo dano ti kom gi keta no mir gi tie amir ben mi chala example ana cherry cruise in 2019 Miami cherry Caribbean cruise Mili Madid Madaba Matiyu down 6,000 and in 1 hour 4,000 people boarded the ship and dogo to I'm just thinking 4,000 people boarding the ship in 1 hour utuo itogero sometimes we need to learn from other industries. How did they do it? Inoni ngarmono chungwe should stand. Kan ngarmono nyuti dogola ken ni donyi dogola ni no chung kenyo. Pe ai kenyo. Kuni dok ini kobo mali no ngarmo timalo nyuti na go kona ko man. Kai o mali wa in bed kan. So everybody standing in their position, and that's what we need to see in our hospital. Somebody standing in their position. Kidanero Mili was 4,000 people boarded in 1 hour. That's almost impossible, but it happened. Then every stands in their position to do their own job. Go corner command, baby come in. And that's how it can be done. Doctor, mamiro operating now kita prayed watcher. Church madam when you doctor, cha mamiro bed team operation. Tiga neno dilu. Madong bill no dong. Ta don't know don't get it. La tuo. More Jim Brian. More dano. It's not standing in their place. Anyway, let's look at asset-based development. Or the antipobate can or the should be the assets we have. Bien
Yotkum, world why ni kin ma pay is all right, and to from time to time to Magawa, those assets, mir bit tie, ka wa miro, and they don't get man a mir gil kerkomeno. Bedo doctor Yeah. ngeo chawa wa chiero jowa ka pedo neno maraj ba wa gi ka piano wa kar Yeah. de ka piari ko dong piano wa be wa chawa chile ken now megi ko ka eno jowa ngeo parallelism kan tin ne potina ko mge chala dit professor ken de mon pa la dit su public ke la men wa jois a chair comment pe kan meno alfredo carayot comment ko foot pe kan ke Dr. Alfred Banya Banya comment foot pe kan is mo kana bana mag biano bana chi no ni kom ke petika nen tien ka enne wangane ke tie ka yele bana nane en ko metanyim mo kana mo dana tien tie o kan no en ne ma tien o to gutan ke o no get free chal ana de ken ge arwen pe kar ma duong ma bana ngenda fu da be rwen me doctor but ka tie free ko enne and not a pombe missing phone ma ke tar palo kan pen phone mo kan ma chalo ko mage ka bukan pero monone me kwanyo i-tuning in itar paluo ka ene ino foot pe subscribing team be is subscribing team be following pian phone ma igini chamu kane yenyo ne tek ya chol ge weng ngech lonyo ka che ti ngech ne ti jama dujo ojowa ka pedon kiran ba sinang nong pa bi ai kan sinang olto wai ni won ti jakamalo wanda mo ma kada ko icheng adek manyen ke yo mano nane opore in meti wako kor nane ikar kita mo ngom kan morom kele chapian manyen onyo yeah in the future bye bye wono rodo ba go ko dujo bye bye Kamere baro bella yo, kamere kyo